goto e mon itta mbuɗu fiyo won ko woni kompullo haali pula diina noon ko yiɗi mon faalaɗo o jokka faalaɗo o terto komi welete wata fi ɗum ɗon waddu on sabuna ko hawti on kon ko fottindini en kon ko ɗum ɓuri e jandude allah taggo en o waɗi en ɓaleɓe o waɗi en fulɓe haray ko yen jogo fierté ɗum ɗon anden diina on ko suwa faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur amma no wonugol pullo wona de faman sha'a kala yiɗuɗo yo wonu pullo faman sha'a kala yiɗuɗo yo wonu maninka o oye on n'a pas le choix wonugol pullo ma maninka ma goɗɗum ngo ɗum ɗo ko allah jonni en ko yen jaɓu ɗum weltore hara diina on waddali jama kadi fi hadisi ko siɗɗo men golle ɗo woni makude kon haray ko tigi tigi ko torondirɗen jama on ko yoɓe wonu laaɓuɓe reedu ɓe wowla gonga hara wona nani tumɓe joggi yo on andu nelaɗo on ko ɓe resevi ka allah ko qur'anare timmude hande timmi duuɓi no gaytati ɓe ƴettinde ɓe jonni sahaba en nelaɗo supervise hande gayna windede wona yo on nanu ay ɓe diina ko woni moƴƴinde yewtere nelaɗo fati acci qur'ana moɓidira wona gonga hiɓe marno ko ɓanni temeɗɗe mal sahabaɓe windo nde winda hande timmi e alqur'ana on kadi ko mutawatira se ndaari o ɓuraɗo jogede ni wonaɗo jangede ɗo o riwaya ko wiyeteɗo hafs ko ƴetti ko juuɗe on bo ko imam ali jonno hadis ayey ɗo kaari ɓeɗo fof hara ɓe maayi on ɗon wiya noon ƴetti ene laa e kadi hadis on kamɓe hay karamakoɓe hadis ɓen fof yiɓe pooɗodiri moƴƴan hadisi ji mutawatir hara ko jokkodirɗi ɗi wonɗi tigi tigi ɗiɗo kadi fuɗɗi ha kadi hattino jokkodira ene laaɗo ɗi ɓura temeɗɗe joyi e kadi ko goɗɗo jaɓirta hadisi fof tawi ko julɗo gongajo ko sino yaadi alquran si hadisi lundiki alquran ko tigi bugo kañoge ko honno allah yewtirta goɗɗo go wiya qila wa qala wiya ko ɗum woni gonga qur'ana allah honno waɗi julɗo malaɗo on si o nani qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam man kazaba alayya mutaammidan falyatabawwa maqadahu minan nar ko honno woni ɗum ko honno fanda e ɗum mo feni e an tawi ke pas o feni o ran yo habbo jolirde makko yiite e jonnon konno kamɓe karamakoɓe ɓe innata o hadisi ɗa o sella o hadisi ɗa no selli o hadisi ɗa no wengi o hadisi ɗa no taƴi e c'est la veut dire jaka no woodi karamakoɓe suusuɓe fenugol e allah e nelaɗo e hara nde on hadisi ɗon himo wowɗa jaka no woodi suusuɓe windugol fenade damba e nelaɗo sinan konno karamakojo albani wuuridaɓe fewdo to yalta wiya no hadis windiɗo e deftere kaari o sella andi ɗum ɗon no hulɓini aray ko ɗum ɗon holli wona wiwgol ko sanadu ƴettata e hadis kala wiɗoma ɗum o manipulete woni hadis on ndaaru simo yaadi alqur'ana o si allah yewtima fi goɗɗum ndaari konɗu nelaɗo maki ko yaadi e konko allah yewti wona o shahida allahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwa si a ndaari on aya ɗon allah seedike kanko tigi reweteɗo alasi wona kan malaika ɓen seedike ɗum jooma gande en seedike reweteɗo alasi wona allah ko darol ɗo nundal a yii hadisi nelaɗo no maki man shahida kala seediɗo la ilaha illallah o seedi ɗum haray o dandi morde an jawdi makko ndin e teddugal makko ngal e gurdam makko ɗam haray ɗum ɗon daɗi e feya si wona haqqe l'islamu e jawdi makko ni a andi aya qur'ana yewti fi seedagol allah nelaɗo on maaki ɗum ɗon no yiidi no yaadi kono yo goɗɗo daro wiyama ɗo nelaɗo maaki ne coofe ngeloba ko lekki coofe ngeloba médecin ɓe hande no woodi ha hande goɗɗo wiya goɗɗo yari coofe ngeloba heɗoɗa fawsan ɗo innama goɗɗo landomo goɗɗo de wiyo hoolaki hadisi wiwɗo fi yargol coofe ngeloba o inni on ko kefero noon ko zindi ko duwaɗo warede ko nelaɗo woni opposade hakkunde mon allah mo wi hoolaki on hadisi ɗon ko nelaɗo oppose ko honto windi alqur'ana e goɗɗo yari coofe kullum sifa ɗi hadisaji moƴƴinaɗi wona sa jangi alqur'ana kadi siɗɗo fi o yaadu makka e ko waɗoyte makka ala ko alqur'ana hacci wangagol suudu ka hakkunde safa e marwa daragol arafa waɗugol layyaji ɗin qur'ana ala ko acci
kono est ce que ɗa yiya kal qur'ana bugagol o kaaƴe o yahugol daro ƴetta kaaƴe wono fiɗude iblisa hombo qur'ana yetakima ɗum hande ni janngo sa wiya hoolaki ɗum ɓeynama woni kefer ele tawta ɗum qur'ana yewtaki qur'ana waɗa ɗum manasikal hajji qur'ana waɗa ɗum e manasikal hajji e kadi o aya mo wonɗa dallinorde mbiɗa andi koye heɗotoɓe woni wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahayun yuha kon ɗum woni wahayun yuha huwa alquran nelaɗo ko ɗum mari droit ko yettingol nelal e ɓangingol ko nela ko si tawi wiyama nelaɗo ɓangini ko lumdi alqurana yettetake ɗum hadisaji arɗi no woodi windiɗi nene Aisha landama kon ɗum woni jikku nelaɗo ɓe wi ko alquran haray fi Allah si on ƴettay hadis min mi wiyata hadis ƴettetake ɗum e kon noon 99% hadis ko fenade tu ene ko ɗum ɓe windi ɗe defte ɓe waɗi inde maɓɓe fiyon ɗum Bukhari ko inde makko waɗi fiyon ɗum Tirmisi ko inde makko waɗi ka deftere makko fiyon ɗum Nasa'i fiyon ɗum Imam Malik Muwatta Malik Muslim Ibnu Maja Daoud ko fiyon ɗum ɓe ko inde maɓɓe ɓe waɗi defte maɓɓe cela veut dire ko kamɓe faggiti ɗum wona e nelaɗo ɓe tippi hande wona e nelaɗo ɓe tippi janngo andon siɗa mari hakkille goɗɗo wiyatata janngu deftere janngu ɓeydoɗa ndaara ko honto gonga ka woni peesindira e deftere Allah nde gonga noon mi heɗike nanen Lamin mo yewti goɗɗo ɗo nelaɗo Allah ko e men o nela kono nelaɗo ko acciri en ko alqur'ana ɓe accira en hoore maɓɓe ɓe accira en goɗɗum nelaɗo on kawake maɓɓe on ko alqur'ana seede ɗum Allah wi adde simoje 10 siɗa wawi o yini taw adde sifa alqur'an tawi goto wata o yini adde simoje 10 tawi goto wata o yini adde awa simore wotere goto wata yo ɗum ɗo yoni kawake nelaɗo ko acciri en ko alqur'an e kala ko yadata e mayre ko manipulation sinca ukkaka diina waɗugol waare tentingol tuuba piiji goɗɗo o anda debbo ko yo wona yo goɗɗo hay yiwmo bandu makko ɗum fof ko awra si leeɓu makko yaltiti malaika huɗaymo si debbo salanike modi mum malaika huɗaymo piiji paajure no moƴƴina tafa ko ambobina yimɓe haray koyen wattan yila fiiɗum wata waddu en yen anden fof koyen fulɓe koyen haaluɓe pulat kadi mo beeyo laɓɓi ɓernde mum nden ko mission mum kono yimɓe ɓe yaltira e majjere l'islam était très simple avec nos parents ɓe jannama alqur'ana ɓe jannama honno salli gorte nelaɗo janno sahaba en alqur'an e ñawoje koni alqur'an ɓe holli ɓe honno salli gorte ɓe honni ɓe holno juulirte ɓe honni ɓe holno hajju waɗirte ɓe holli ɓe honno zakka ittirte nelaɗo ko mission mum gonno ngari mawɓe men men koye ɗum ɓe daakino kono woɓɓe ari qila wa qala kaari wi kaari kadi wi kaari kadi wi wo nelaɗo wi hunde kaari quatre génération fof ɓe fof kadi koɓe mayɓe ko honno ɓe seeditorta ɗum ko honno mayɗo seeditorta mi wano ɗo mi maya wiya Mouhammad Baylo wi ben Mouhammad Baylo wi soro Mouhammad Baylo wi manta soro Mouhammad Baylo wi nelaɗo on maaki Mouhammad Baylo wura ben Mouhammad Baylo wura soro Mouhammad Baylo wura manta soro Mouhammad Baylo wura ko non no wonirta diina ɗum wata wonde diina kan timmum fewndo gurdal nelaɗo haray waɗe sese waɗe doye sukaɓe wona ko woni wo ƴettoto mi jeeji on jarama joni mi accito min nangi golle haɓe mi holla on dobban kon tawde mi waɗa publicité faɗela minute voilà jaramo franchement ko business mo wonni ni dobbo tiga ayde ɗo ko 5 kilo nde yara ɗo jango ko 10 kilo ɗo ko 1 kilo voilà aray ko ɗeɗo woodi mono faala ɗum yo contact men ka 628 01 35 04 ok 628 01 35 04